Pozdrav, dragi baštovani! Puževi često napadaju vrtove, ugrožavajući biljke i usjeve, bilo da su to krastavci, paradajzi, paprike, blitva, tikvice ili nešto drugo. Ovi štetnici uništavaju lišće, stabljike i plodove, što može ozbiljno naštetiti biljkama i smanjiti prinose. Mlade sadnice su posebno osjetljive i često postaju meta, što može dovesti do njihovog gubitka i smanjenja prinosa. Puževi se zaista brzo razmnožavaju, posebno kada su vlažni uslovi, a jedan puž može položiti 100 jaja tokom sezone. Međutim, postoje prirodni načini da se nosite s ovim štetočinama koje imaju čak 40.000 zuba i da zaštitite svoj vrt. Reći ćemo vam 2 prirodna repelenta koje možete lako napraviti, a osim puževa odbijaju i lisne uši, mrave i gusjenice. Pa svakako ostanite s nama do kraja videa. Prvi i najjednostavniji način je posipanje drvenog pepela po vrtu i biljkama. Puževi zaista izbjegavaju pepeo jer im isušuje tijelo i otežava kretanje. Druga metoda je da napravite repelent od 3 sastojka. U pola litre vode dodajte pola kašike crnog bibera jer ima oštar miris koji im ometa njuh i orijentaciju. Paprika također sadrži tvari koje mogu iritirati osjetljivu kožu puževa, zbog čega je manje vjerovatno da će napasti biljke u vrtu. Korištenje paprike kao prirodnog repelenta može biti jednostavan, jeftin i ekološki prihvatljiv način zaštite biljaka od štetnog djelovanja puževa. Drugi sastojak je bijeli luk, koji zbog svog karakterističnog mirisa i arome te bogatog sastava alicine i sumpora djeluje kao efikasan prirodni repelent protiv puževa i insekata. Njegovi sastojci stvaraju neprijatan miris koji odbija puževe od biljaka. Dok istovremeno bijeli luk svojim antigljivičnim svojstvima doprinosi zaštiti biljaka od gljivičnih infekcija i bolesti. I posljednji sastojak je jedna supena kašika taloga od kafe jer su puževi osjetljivi na kofein i izbjegavaju mjesta tretirana talogom od kafe. Osim toga, kiselost taloga od kafe može promijeniti pH vašeg tla, čineći ga manje privlačnim za puževe i druge štetočine. Sve ove sastojke izmiješati i ostaviti da odstoje 24 sata. Procijediti i razrediti s 3 litre ili više litara vode, ovisno o tome koliko ste sastojaka koristili. Prskajte gdje god vidite puževe, lisne uši ili mrave. Prijatelji, ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Ukoliko već niste, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ako pritisnete zvonce, prvi ćete vidjeti svaki novi video. Vidimo se na našem kanalu. Pozdrav!